Haji nyetok wagani ke special session ina kaliang aktif komiti hatin wada yoi ya kajing kerpat lani kajing penapasnya na giliang gili buyong I ku ha kamtam gi krek muyong ma the use kan ina kaliang aktif komen da ya dek ke yo lani da china ga ya ga MFDRA Harai hadin ke tele yo ina kaliang ke sarkar India pediang kan ni bingo Sim ya kani kajing kerpat. Henry Iwan kam ke council hadin wada yo ki bentah kat kam ke constitution ke kubori I ke council apa ke secedil kasih council to ka tri ke workshop dan ni ke open scam ya ke jinglong tri jinglong hok yang ki buru apa kini ke secedil area. Tekan orang te emile ki benta ki wayo ya po function yang ngeri India wa ka central government ko kabor I ya kabor hakini ki cedil area wo pen kam gi le pen krek kam gi kat kam ko te ka ko yang ki ta halor ki te ki kendon ina galiang council the one ra ida kan ka resolution yo pa I sarkar India wala se bin go up bin go nyao hawa I manikam kita gitri kendau kiwa emi ka hok upen em kam nani ko emi ka hok upen krek kam ya kita ki jing em ki mar po kendau nani ki jing long tri yang diburu halor ka kendau ka siap bat ki jing long tri yang ki upen krek kam ke jar ka jing em yang ki kewada I kin kelan huding nani beli ki dagi patah. Kalau kita kena rim I nagaliang ka setiap komiti ada rayo wan rakyat kini ke resolution bat kat ka memangkat kini ke resolution de praktika bat wayang saka sengi uplesika tadi de ka uples tadau petipat ba badau penyo pi yari ke waka council da le kini bentawo penjam la ne pen orlong ye jin kwa yang ki ba yang keri tiak yang ni